Zadarski pjesnik Želimir Periš napisao je zbirku pod nazivom X i pročitat ću pjesmu pod nazivom Što će mi život bez slatkog iz te zbirke. Što će mi život bez slatkog, govore ljudi, čega još Bože da se odreknem, pitaju. Ne pijem, ne pušim, jutrima se budim bez kave, a kao da se ni ne budim, vreme mi se bez duhana ne razbistri, nikad uistinu ne progledam sunca, ne vidim, ništa ni ne jedem, živim bez masnog, držim se izvjesnog, bez podizanja teških stvari, bez naprezanja, ne općim spolno, ne dodirujem se osjetivo, niti itko koga znam. Svi ubrzano trulimo, pljesnimo, davno prije isteka roka upotrebe, ruke su nam preslabe, sinapse nam kopne, sve smo ostavili iza sebe, ničem se pred sobom ne veselimo, ne izlazimo više ni u šetnje, smanjili smo i vožnje, kožu štitimo zrakom, štitimo mrakom. Malo nam je užitka, ikakvog užitka ostalo, samo detalji, dani kad dođe vrijeme za kratke hlače, prilike kad prokunemo smokvu i to što vijesti gledamo bez tona.